Pedes pisan. Oh, like eating a candle. My tongue is so sore. I'm done. I can't even. No, that's too spicy. Guys, gue baru balik habis makan tadi di Indomie Abang Ade. Memang pedas banget sih rasanya. Lu harus banyak minum buat makan itu. Harus dicoba. Sekali, seenggaknya pernah sekali coba.